Жанкой жолында жалпайып жылан жатқан сатырларыны бында яшаған сакинлер пек яқшы біле. Селам алейкум, урметлі телешерджілеріміз. Бүгін тарих излері программасы чөл тарафында, яғни Авузқыр қадыны ташыған Шымды Медведевка көйіне йол ала. Авузқыр көйі Қырымның чөл ерлерінде Жанкой районының Шималь тарафында Сиваш көрпесінде яқын бір ерде ерлешмекте. С 1784 года Медведевка известна как село, которое носило название Аусторг, что означало 40 едоков. Наше село знакомо нам с 16 века, но первое документальное подтверждение тому имеется лишь с 1784 года, после присоединения Крыма к Российской империи. На протяжении этих лет наше село славится богатой историей. Было раскопано два скифских кургана, которые датируются IV веком до нашей эры. Но, к сожалению, эти курганы исследованы не были. На военно-топографической карте 1817 года Аусторг отмечена 33 дворами, а уже спустя 25 лет на территории нашего села находилось 40 дворов. Чуть позже, после Крымской войны, к сожалению, наша деревня опустела. Все это было связано с тем, что наше крымско-татарское население эмигрировало в Турцию. И до 1889 года наша деревня не упоминается ни в одном из источников. А уже к 1900 году в нашей деревне Аусторг проживало 176 человек. К 1915 году Аусторг отмечен хутором и принадлежал он помещику Алибею, который также владел солевыми промыслами. К 1929 году был образован колхоз. А к 1940 году на территории Аусторга уже было образовано 4 колхоза. Территории были достаточно большими. В нее входили Медведевка, Тургеневка, Предмостное, Ермакова, Соленое озеро, Камкалы. Что касается Великой Отечественной войны, то в боевых действиях принимало участие 21 человек, 12 из которых погибли, и 7 человек были награждены различными орденами и медалями. Совет акимиеті тікленген сон, Авузқыр көй шурасы тешкіл олынған еді. О вақытта көйде 20 азбар бар еді, анда 65 инсан яшаған. Көйде эсасин тарла ишлерінен уğraşқанлар, ве бұндан да ғайры айван асыравчылық да инкишаф еткен. Умумен алғанда ортақлықта бинден зияде қойылған. В поселении я проживаю с 1975 года. В коллективе Медведевского сельского поселения я работаю с 2007 года. С 2017 года я стал на должности председателя Медведевского сельского совета и главы администрации Медведевского сельского поселения. На территории поселения у нас проживает 2100 человек. Население на территории сельского совета люди занимаются овощеводством, занимаются животноводством. И на территории поселения есть у нас крупных 4 предпринимателя, которые занимаются зерновыми. Есть мелкие предприниматели, занимаются овощеводством. İlk yılları көй хожалығы тез инкишаф етіп башлады. 1962 senesi көйде тантаналы шекілде яны консерва заводы açıldı. Bu вақытта Авузқырықта енді бала бақшасы құрылып, 400 insanны сығдырған медениет еві ve 15 binге yakın kitap fondu olған kitapхане çalışайды. Biz мұнда bir beginde okuyuz, 92 senesi avdet olup geldik bu köyge. Мұнда kelip, ambulatoriyaga işe yerleşip, 10. yılgacha 11. senesigacha, 2011 senesigacha 92 senesinde vrach pediatr olup çalıştım. Son nefakaga çıkıp, endi ratlanamiz. Bunda biz kelgan vaqtda köy pek yaxshi edi. Kolxoz bar edi, her şey bar edi. Köyde her yerde svet, yollar tekiz edi. Ne bo'lgan so'ng 94-95 yılga barıp hepsi yer bozuldu.
kolxoz yok oldu, fermalar joyuldu. Aylıklar da yok. Onun için kıyınçılık pek, balaban kıyınçılıklar oldu. Halkımga ne etecekman? Birinciden birlik bulmak, tilimizi saklamak. Tili yok, bu millet bulmay. Bizde til meselesi pek yaramay. Tilimiz joyulsa milletimiz joyulacak. Biz bunda kelip devletçiligimizi tikleyecek bolamız ama tilimiz yok. Bir evde bermez onday bu. Tilimiz joyulsa millet yok. Onun için meni bir nem halkımga, ko'rgan adamga evde balalarının, torunlarının, balaban yaş o'zini Kırım Tatar tilida laf etmesin. Kabrimde melekler sorgu sorasa, Azrail tilimni bin kere torasa, O'stuvg'an tilimde aytmana dermen, O'stuvg'an tilimde jirlab olermen degan satrlarini Bekir Chobanzade O'stuvg'an Kırım Tatar tiline bag'ishlay. Tilimiz bizim baylığımız. Koy mektebinde Kırım Tatar tili derslari çok vaqtdan alib borila. Ta'n atmağa çıktım çölge, belim sardı kogетleri, tuğan yurtum ana toprak, ber öpeyim ellerini. Men anamnen laf etem, men babamnen laf etem. Anam tilim, Аллай берген карам, безім, күнақта yok өстірген чоптай өдізі. Менің бақтым, ғам кованчым, ана тілім, менің татқым бар еншанчым. Анам тілім. Авузкыр койунде балабан мектеп бар. Мектеп мезунлары ярым адамызның чешит салаларында чалышып, өзлеріні яхшы мутихаслар кыбы көрсетейлер. Бүгін білгі берген муэссесе тасил системасына оз эссесіні қошып келмекте. Наша школа построена в 1968 году. Изначально она планировалась как 8-летнее учебное заведение с интернатного типа. Здесь должны были жить дети, так как планировалось, что они будут сюда приезжать из дальних сел. Но село неплохо развивалось, и поэтому школа была в 70-х годах переформатирована в 10-летнюю школу, то есть начали получать среднее образование. Надо сказать, что за этот период, а прошло 53 года, через стены школы прошло более 2000 выпускников. При этом школа выпустила более 30 медалистов. Если говорить о том, сколько людей учили этих учеников, то это более 200 человек за эти годы. В настоящее время в нашей школе работает очень много тех, кто учился в ней. Из 20 человек, которые представляют педагогический коллектив, 11 – это выпускники нашей школы. Кроме того, можно отметить, что из наших педагогических работников 4 уже награждены грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. Мектепке шу койден якын олған 3 койден балалар қатнай. Бутун дерслерден Кырым татар тіліне айры диққат беріле. Мектепте тек Кырым татар талибелері дегілде, башқа миллет векіллерінің балалары да Кырым татар тілі дерслеріне қатнай. Sevem seni güzel Kırım, tabiatı pek cülber, yüksek dağlar, yeşil bağlar, eski şehir ve köyler.
Ана тіліне білсен, әнді гүзел афетсен, елкешай тамашала, неді гүзел бұлбала. Тілге севгі ашлаган, келечек несілні ана тілімізге лаф етмеге угреткен зері Ожа, талебелернен дерслерден сонда çalışа. Ожа балаларны ойлы меракландыра ки, балалар бір дерс içinde мевзудан ғайры да ойнап күлейлер. Мевзунен бағлы чешіт eglenceler тушынып, талебелернің диқатыны желп ете. 2000 senesi 1999 senesinden başlap o'zimni mektebimizde hoca olup çalışam. Elbette birinci seneleri Kırım Tatar tili derslerini alıp barmadım. Rus tili hocası olarak mektepke kabul etildim. Sonra ise Kırım Tatar tili ve edebiyat derslerini alıp baram. Бүгінгі малде біздің мектебімізде Kırım Tatar talebelері pek çoğdur. Егер де umumen 230 talebe olsa, şimdi ise 100 talebe Kırım Tatar tili ve edebiyat derslerine keleyler, katnaylar ve büyük kuvvançla Kırım Tatar tilini öğreniyorlar. Білесің, не айтмақ isteyim. Біздің көйде başka millet vekilleri de Kırım Tatar tilini öğreniyorlar. Ve siz көргеніңіз gibi Rus olsun, Kurt olsun, Uzbek olsun, Koreyç olsun, ular Kırım Tatar tili derslerine keleyler. Ve galibe de kazanalar. Şu 22 yıl olgan olsa, benim talebelerim 12 talebe özlerini, icadını da, özlerini ne aytsam bilgilerini de başka mekteplerde çalışıp gösteriyorlar. Pek çok studentler KIPU üniversitetine kirdiler, TNU üniversitetinde hem çalışarlar hem okuylar. Ne aytmak isteyeyim? Elbette ana tili zayıfça. Ama öyle balalar var ki, eğer de ular ana babalarının Qorantada tilini bilseler, Qorantada laf etseler, ular elbette de mektepte de özünü tilini joymayıp laf eteler. Ana babaga böyle bir müracaat da var. Eğer de bir ana baba ana tilinde laf etse, balalar da laf etecek. Bizim geleceğimiz parlak olur. Ana babadan bağlıq. Hoca, kartana baba, ana baba tilini öğretmek gerek. O vakitte elbette tilimiz zayıf olmaz. Adetime men şaşam, adamsız pek tarsıqam. Kapıma biri kelse, bala gibi kuvanam. Buyurunuz dostlarım, saygılı adamlarım. Hoş geldiniz evime, sizge candan sevinem. Kokunu öpüyor dağları, bereketli dağları, yemyeşil ormanları budur benim vatanım. Köylüler çeşit bayramlarını şen oyunlarının ötküreyler. Esas bayram kahramanları ise balaçıklar. Mektep hocaları balaçıklarını taraflama inkişaf eteyler. Selam sana yılbaş bayram, kış ve narat bayramı. Misafirler bizden sizge bugün bayram selamı. Naratımız pek yarıq, gözlerini kamaştıra. Çeşit türlü oyuncaklar naratını yarıştıra. Vatandır bu serbest öter, bak-bakçağa bülbüller. Hav horvanmaz, vera öter, top açar av güller.
Көйге кіргенінен инсан көзіне жами түші. Бұ жамиге көй сәкенлерінден ғайры да yoldan кечкен туристлер де кіре. Bu cami kuruluş sebebi biz çok yaka muhtiyatda bulduk. Evet sırası deyin bir uçurup bilirim. Bekledik. Bizge bu yerden başka yer berilgen edi. Ama lakin selsebetinden kene kaytattan kirip, sohbet edip, bizge mana bu yer kelişi dedik. Bunda eski bir stalovoy var edi. Onu tıp tamirinden yıkıp, temizlep, mana bismillah'ın ko'rib o'tirasizlar, bugun bu jamilar qurildi. Bir 7-8 adam bir brigada etdik. Bunun içinde Ruslar da çalıştı, başka dil sahipleri o stroykamızda. Cemaatga ne vaqtda seslensek, cemaat vaqti aligimizni aldı. Biz cemaat yardım gerek desek, vaqti cemaat bizden beredi. Aşı suvi bo'lsin, yardım etediler çalışkan bolalarga. 2001 senesinde kurulgan başlagan bolsa, may ayında 5,5 ay degende biz camini kurup kırdık уже. Cami çalışı başladı. Bir yılları cemaatga seslenemiz. Cemaat, mana tavanımız aka, sofamızda. Desek cemaatimiz topladı 150.000 para. 150.000 paradan mana sofamızı güzel et çıktık. Natejnoy потолок, topelerin şifrelerini almıştırdık. Güzel, современный. Yeni yıla da bir yıl son cemaat dedik. Bu pencereler hepsi derivyany edi. Son mana shunda herkes o'zgartirib yevro pencereler qo'ygan uchun biz de seslendik. Cemaat kene bir hareketsizlikten yardım dedik. Allah razı olsun cemaatimizden. Kene toplandı şundan paralar. Mana ko'rib o'tirgan gibi bütün pencerelerimiz o'zgardi. Avuzqir koyunun sakinleri cuma kunu camide toplanıp cuma namazını kılalar. Yerli musulmanlar camini abanılaştırmak için kolundan kelgenini yapalar. Koyunun yaşayışı hep kaynay. Yerli sakinler bakçacılıknen, bostancılıknen uğraşıp koy etrafını da dülberleştirmeye tırışalar. Avuzqir o zamanlardan bugün keçe pek denişti. Koy sebze meyvelerge baydır. Azbarda koy sakinleri çeşit sebzelerini o'stirmege tırışa. Karamanımız Ayder Bey bu koyge çok yıldan beri yaşay. Kıyınlıklardan geçip çeşit işlerde çalışıp o'z ellerinin ev kura. 90. senesi Özbekistan'da Samarkand oblasında İndiçki'den koçup geldik. İndiçki degen posyoluktan. Kırım'a gelip bu Medvedevka koyuna yerleştik. İşe kirdim, svarishik bolup çalışıp başladım. Son bir yıldan sonra участка alıp yıkırıp başladık. Şayetip 3 yıl içinde yine kırıp bitirdim. Общежитияда yaşadık. 3 yıl içinde общежитияда yaşadık. Bunda. Koran tamam. Ballar kichkeneydi. Kıynal bir kırdım ben oyunu. Son iş 93'ten son aylık vermeyedi kalkoz iş. Ki barak gelesin endi. Aylık yok ne. Son agarotlarman balaganlar saldık teplitsa, kapısta ustırıp başladık. Anada sovetskiy rozовый pomidor o'stirib başladık. Simferopolga privozga ketib satıp keleydik. Şoman şey yaşaydık işte. Bizim halkımız tek neler görmedi, tek nasıl kıyınlıklardan geçmedi. Başına kelgenlerini koz yaşlarının hatırlaylar. O'z ellerinin evler kurup, azbarda terikler oturtup, yaşagan yerlerini abanlaştıralar. Bizim Karamanımız Gulnar Bita nice kıyınlıklardan otup, şimdi torunlarına kuvana. Koçup kelgen mahallimizde общежитияда yaşadık. Koçup kelgende bek yaxşı edi bizim koyumuz. Dülber, bir yer çiçekler, fanarlar yana edi.
кулинария бар еді, столовая бар еді. Сон бір-екі çalışma едік бізді көшіп келген малінде. Біздің контейнеріміз жоқ болды, чай контейнеріміз келмеді. Ана сон общежитияның шилерінен яша едік іште, қиналып. Сон барып председательге текаран лаф етіп, алдылар біздің овощеводческий бригадаға. Овощеводческий бригадада çalışып башладық, помидор, қияр, иге алып келейдік, банка қапатайдық, общежитияда яшап. Ана, ақшам ев құрайды. Балалардың бабасы анда барып ярдым етейдік іште. Қиналып, бек қиналдық. Қиналып çalışтық. Ондан мен аяқтан қалдым. Аяқларым ауырып, çalışалпы болмадым. Больницада 3 ай ятып жан қойды. Бір пайда бермеділер, енді жүрмейчек деділер. Соны айтылар, инвалидный коляска алыңыз да, инвалидный коляскада жүречек. Сон Симферопольге алып кетіп, мені Симашка больницасына қойып, анда яттым 3 ай. Yani Allah'ın yardımıyla ayakta тұрып başladım жүрмеге. Балалармен қауыштым, больницадан қайтып келдім еге. Bir ayda үйде отырдым, сон яқшы болған, сон бірда ішке шықтым. Койды çalışkan вақыт Қырым татар фольклорны да ешітмек қысмет олды. Гүлнар бита яшылықтан ескі түркілеріні йырламаға севген, шымды де торунчықларыны Қырым татар йырларына огрете. Üçüne seleden korkarım, bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir eden ölüm, bir ayrılık, bir yoksuzluk, bir eden ölüm. Авузқыр кою мераметлі ve işsever sakinlerінен ғұрырлана. İnsan nasıl yerde yaşamasa da bir туған sevimli yerine қайтмаға тырыша. Хочу пожелать жителям нашего поселения также помогать и участвовать в развитии нашего поселения. Хочу поблагодарить, молодцы, никто не остается в стороне, все участвуют. И в помощи никто не отказывает, все выходят и на субботники, и выходят помогать, допустим, где-то что-то, никто не остается в стороне. И все молодцы. Хочу пожелать всем жителям благополучия, здоровья и перспективы в данном будущем нашего поселения. Бүгін тарих izleri программасы Дульбер чөл тарafında yerleşken Авузқыр койы ақында тариф етті. Егер де сіз өз койыңыздың тарихы ақында икеге етмеге істесеңіз, бізге мұражат етіп телефон аша білесіңіз.